Arumbang nga agalisto, tapno adda maawis da ako mapang iti grupo. Itimot pagadalan. Nakita ni Shalani ni Edgar, kat mas daaw no asino ti lalaki. Iti panaglabas ti panawan, saan ang maiwaksi ni Shalani iti panunot na ni Edgar. Iti sabali abangir, marik na ni Shalani, adinan ay ayatan ni Marshall. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas ana pauluhan. Dinudurso, apang ngabden. Dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Nakasaganak adumngag iti ibagam Shalani. Iso apang nga asim, ibagam kuman. Tangay agpilit ka. Denggam nga rod anaimbag ti ibagak. Shalani. Waswasan tan ti relasyon ta, Marshall. Anya? Wan, mariknak asaan akon anaragsak iti relasyon ta. Iso apang nga asim ta itud mon ti wayawayak. Anya tinagbasulak. Taramidam kanyak ti kastoy, Shalani. Apay akalaat matanda ito'y adesisyon mo. Pakawanan na ko, Marshall. Imbagak laang tipod no amarikrik-nak. Shalani. Sana bali tagad adal tapay laang. Adupay ti mapasamak iti biyag ta. Sikat ti inspirasyon ko iti panag-aadal ko, Shalani. Diyak kabalan numapukaw ka iti biyag ko. Pagbalinam nga inspirasyon dagiti arapaap mo. Ket ikarigatam atun uyan dagita nga arapaap. Agsinata, tapno maikanta iti konsentrasyon nga agadal. Ket agadal ta kumaan na imbag para iti masakbayan ta. Awanin ti maramidak. No talaga di na kun ay ayaten. Sige. Palubusan ka. Ket sapay kuma. Taagadal ka nga rod na imbag para itinaranyag ang masakbayan. Nagsakita talaga ti riknak, Olive. Diyak amin ninamnama akastoy ti aramidan ni Shalani. Saan tatangal ti panunot kan riknana, Marshall? Iso nga aklo ng matan tinagbalin a desisyon na. Narigat mo't laang, no ipilit mo ti bagim kan kuana. Awan matya mo ka nagbasulak kan kuana. Sa anak mo't nga istrikto a boyfriend, ngam apay ngay naramid na kanyak ti kastoy. Kas itinakunak, ada bukod na a desisyon. Ado dagiti kayat na nga aramidan iti biyag na. Kayat na pa'y nga agmay maysa. Iso siguro nga inaramid na ti kasjay. Olive. Ala, aklo naman, Marshall. Kan maysa, ubing tayo pa'y. Igaad tayo pa'y ket diti panagadal tayo. Enjoyan tayo pa'y tibiyag tayo, kas maysa nga estudyante. Sana bale, dumtunto ti umno a panawen para iti day taabanag. Wen Olive. Agyaman ak. Gaputadda ka nakasagana a dumngag kanyak. Ket ikarik iti bagik. Apasaya atak tibiyag ko. Tapno matungpal ko ti imbaga ni Shalani. Idi nag-break kami. Agadal kami na imbag para iti masakbayan mi. Adda manan ti estranghero a lalaki. Italaang amakita ka. Ha? Umasidag kanyak. Ay, miss. Hi, sir. Edgar tinagan ko. Edlatan, miss. Mabalin ka di maamuan. Noon niya ti madaydayaw anagan mo? Siyak ni Shalani. Nagmayat tinagan mo Maibagay iti kinapintas mo. Awagan naklatan iti Ed. Ed, kunamlatan. Ed gayam tinagan mo. Ay na, nagtaur ka talaga. Miss, ada ka di bagbagam? Awan Ed. Kasla italaang manan amakita ka. Un miss, italaang manan na makaumayak dito'y pagadalan nyo. Malagip ko ngamin. Nakita ka idin. Ngam kasla nabayagan day jay. Kunak nga rod no transferi ka dito Saan, Shalani? Imayak. Da ko ma-i-introduce ko kan ka.
dayta? Anong panagkunak? Saanan nga umanay ti oras ta, no itan ti panagsarita ta. Amangan no mabalin, nga inton sa balay lang ng aldaw. Masapa ka arumar inton Huwebes. Urayan nak ditoy, tapag saritaan tanuan yaman dayta ngay bagbagam. O sige, kat agyaman ak siya lani. Agyaman nak mat, Ed. Agkita tanto inton Huwebes. Amom ka di, naam-amu kunjay estranghero a lalaki. Anya? Wan Olive, Ed tinagan na. Kasano anam-am mo? Inasit ganak idi kalman, kat nakiam-am mo. Ay na, sika talaga siya lani. Estranghero day jay. Iso adi ka unay agtaltalagkan kwa na. Madlaw mat anaanos. Kasta talaga ti tao. Nasingpet iti damo. Ngam inton agbayag, rumorto matlaang tipod no aburik na. Ay basta, nalag-antirik nak iti dayja lalaki. Kat agkita kaminto inton Huwebes. Gaputad da kano ibaga na kanya. Anya? Wan Olive. Ay na, balaagan ka manan siya lani. Agan annad kay ti dayjay nga Ed. Gaputa di mo amu ti pudpud no akinatao na. Edgar, kurang tayo pa iti grupo. Awan katulungan tayo, numan mano tayo lang. Huwag nga ron, Pangulo. Hanggang sana bale. Tamanay nayunan tayon to. Wan matkat di. Ngam no ita, panagkunak, mabalin tayon arugyan ti agkaraw. Anya ti kayat yu asawan, Pangulo? Panawanan tapno mapantayo agdakiwas iti ili. Intaya agobserbar, tapno ammo tayo no anya ti umuna nga iwayat tayo karag iti plano. Uwan, Pangulo. Kagiddan na ita ti panag-recruit tayo karag iti mayat ako mapeng kada tayo. Ngam ulitak ti bilin ko kada kayo. Masapol nga agan annad kayo. Agyaman na kiti oras mo, Shalani. Agyaman nak mat unay, Ed. Kat panunutak an imbag ti injayam kanya. Wan. Naragsak ti grupo mi. Nawaya ka ang mga ramid iti kayat mo, nga awan ti mangkon-kontrol kan ka. Adda freedom mo, ako nada. Ed, Patsyak addi ka agbabawi, numainayon ka kada kami, Shalani. Gaput awan ti pressure iti ayan mi. Awan ti makibibiyang kan ka. sigurado ka kadi amayat ti grupo yo, Ed? Masiguradok dayta. Gaput may salaan ti kayat mi ang mapasamak. Kontraan dagiti kilo a pagalagadan, ken mangbales kadagiti nang pasakit kada kami. Sige, agsarak tanto manen inton sumaruno nga aldaw. Ket maamwam to ti desisyon ko. Kumusta nga iti panagadal mo kaanakan? Mayat-mat, auntie, sa anak unay amarigatan iji pagadalan. Maragsakan nak amakangag iti dayta. Ala, igaud mo ti panagadal mo, tapno makaturpos ka. Wananti. Sigala ang tinamnamaan ni nanang mo, iso adi mo ko mapaayan. Kan oray siyak, namnamaak ang makaturpos ka. Wan, auntie. Nasingpot ka, kan nasaririt ka. Iso nga amok nga agturpos kantaw. Kat dakaminto ti kang runaan ang maragsakan, para itibaligin. Shalani, among kadi, ado ka nung timataktakawan iji sentro? Kasta aya. Wan, ay na, nakabutbutang timapaspasamak itan. Ha? Unay kamatan, Shalani. Apay kadi akasta ka. Kasla di mo mauawatan dagiti ibagbagak. Diyak nga rod maipamay sa ti panunot ko. Mais-istresak pa yun. Apay ka di ngamin. Adda ngamin bagsak ko. Anya? Wan Olive, iso day ti parikot ko. Nangatuunay ti expectation dananang kan ni Antit. Kat no maamuan da day ta, sigurado ang maupay da kanya. Ay na, di ka unay agpanpanunot. Adapay remedyo. Kan may salaan mo ti bagsak mo. Ay, diyak ka mo, Olive.
Talaga ang mariribukan ako na Talaga naragsak ti lubong tayo, Edgar. Awan makibiyang ka na tayo. Kan agbyag talata nga oray saan tayo nagtrabaho. Un nga rod, Pangulo. Naitati magbagak idikan ka. Isa kinunakan ka sumurot ka kada kami. Tapno mapunas ti saem amarikrik-nam. Gapoy tinapasama kiti pamilyayo. Pangulo. Agsaga na dangiji at tao. Tas singir to ida itinangina. Ops, relax ka lang, Edgar. Saan pa nga ita? Saan tayo pa yan nakasakana? Un, Pangulo. Ngamnam na maakto. Amaikan iti hostisya. Tinapasamak iti pamilyami. Di ka madanagan. Mainayon day ta iti misyon tayo. Ngam timing lang. Narigat pa ita. Saan pa ya kompleto dagiti usar tayo. Oh, apay akasla sa bali ti jar mo ita, Shalani. Apay, adda ka di parikot mo? Ay, talagang adda parikot ko, Ed. Apay, anyang amin ayada ita. Ma-stress ha. Gapot adda bagsak ko. Kat sigurado ang kagurad ak dagiti naganak ko. Anya? Hun, Ed. Diyak ka mo taramida. Kasla maumaak pa yan. Gapo ta ma-pressure ak unay. Gapo iti na nga to unay nga expectation dana ng kanya. Simple lang ti solusyon na dayta, Shalani. Ha? Di mo ngamin pampanunutan. Kanjay kunakan ka, ano sumurot ka kada kami, awan to dagita parikot mo. Anya? Un, Shalani. Gapo ta puro ragsak, ti adda iti grupo mi. Sa anak pa'y anak kapangadang, Ed. Ibagaktukan ka. Sige, Shalani. Di ka apuraan. Jay kunak akan ka. Di mo unay pagparikutan dayta. Gapo ta simple lang dayta. Madadaan lang ti pintas mo. Anya? Mayat sa ti aldaw mo itaan, Shalani. Win Olive, gapot na orekas ka sa no? Limag antirik na. Ha? Juan, gapot na naragsak akasarasarita ni Ed. Ano na? No kasta, nagkita kayo manan? Win Olive, kat amom ka di? Naglag antirik na kan kwa na. Ha? Nasingput ni Ed. Kan naragsak akasarasarita. Kan may sa? Kasla kayat kumitun ti makigrupo kadakwada. Ay na, Shalani. Agpanunot ka kumaan na imbag. Di ka agdardara sudos. Ha? Di mo amunoan niya ti talaga agrupo da. Ang mga no kamang damat ti rebelde. Anya? Iti kasjay akinataar na? Kamang ti rebelde ti grupo da? Anya tamutang ay. Iso nga agan anad ka kuma. Ay basta, may sa ti masiguradok itiriknak. Nalagan tiriknak ken kwa na. Ken kasla kayat ko ida suportaran kadag iti misyon da. Madlaw ko anaragsak akanayon ni Shalani, Olive. Ay, jakman amoy ti dadya agayam ko, Marshal. Ha? Apay ka di? Malagip mo ka di ibagbagak idikan ka nga estranghero a lalaki? Apay ka di day, Chay. Agayan ayat da ka din? Saan mat kat di? Ngam, nagtalak adagos iti dayjay nga Ed. Kat di na pa'y am mo unay. Anya? Wen Marshal, kat ti dakas na, ada ka no iyaw awis dayjay nga Ed kan kwa na. Kat kinunalkit din akasla kayat na asuportaran ti grupo dayjay nga Ed. Anya? No iso amis mo tinang ibaga iti dayta. Patsak asaan ta akabalan at ubngaren. Iso apan ako na nasaysayat no kasaritam amis mo ti inana. Wan nga ron, Marshal. Ada atap ko ag grupo dagiti makakanigid dayjay. Anyan ni Shalani. Amangan kit din no mairubo iti dayta nga aramiden na. Wan nga rod, Marshal. Uray nagbreak kami kini Shalani.
Napatagpay lang kanyak. Isu apadasak akasarita. Sakbay ama ilawan. Anak ko, adda na sa utigayem mo kanyak. Ha? Anya day jay nanang? Syalanay, anak. Asino jay lalaki akasinsin narak mo. Ah? Ni, awan mo't nanang. Di ka kuman aglibak. Ed ka no tinagan na. Katinakas, nabiit laeng anam-amom. Ngam nagtalakan adagos kan kuana. Ha? Anak ko, di ka kumaagdardara sudos. Narigat ti basta agtalaklatan. Kan may sa, agan-anad ka. Di ka kumakumapkapang iti grupo, nga idijaya dakan ka. Imbaga amin ni Olive dagita kada kayo, nanang. Wen, anak ko. Gaputa di mo matkanon ikan ka, no? No iso ti makisarita kan ka. Bayan nyo, nanang. Siya kun ti makaamu iti day na abanag. Didak pa kadanagan. Agin lalain mo't day nga Olive. Kunamla no asino anang ibagakin ni nanang. Oh, ada ka matgayam dito nga agtugtugaw siya lani. Nasaya at may ka dito'y Olive. Wan, birbirokan ka ngamin ijay benches, ngamawan ka mat. Dito'y matgayam, di pa kasarakakan ka. Olive, Apay ka di akastamot, tanti pa nang kitam kanyak. agin lalaing kamat anya. Apay atinong panak, siya lani. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Di mo durso, apang ngedeng. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.